Ljudi se plaše mraka. Plašimo se onoga što ne vidimo. Ali u svemiru prava čudovišta nisu sakrivena u tami. Ona su tamo gdje svetlost jedva prolazi. Svemir nije praznina. To je more tamnog prostora, a u njemu sitne čestice plutaju kao pepeo iznad bezdana. Mislili smo da znamo šta je veliko. Mislili smo da je Jupiter ogroman. Mislili smo da je sunce gigant. Onda smo otkrili zvezde, pored kojih naše sunce izgleda kao zrno peska. Ali sve to, zvezde, planete, Maglajn, sve je to kosmička prašina u poređenju sa njim. Danas putujemo na granicu poznatog kosmosa, u sazvežđe Lovački psi, više od 10 milijardi svetlosnih godina daleko. Tamo živi kralj tame, kosmički levijatan, apsolutni vladar gravitacije. Njegovo ime je Ton 618. Na prvi pogled to je samo blještava tačka. Nije zvezda. To je kvazar, hipersvetleći objekat iz ranog svemira. Toliko svetao da sija jače od 100 milijardi zvezda zajedno. A ta svetlost nije znak života. Ta svetlost je posljednji krik materije. Jer iz te tačke izleću mlazovi materije. Oni buše međugalaktički prostor, udarnim talasima savijaju zvezdano polje, kao da se sam prostor trese. To nisu zraci nade. To su tragovi nečega što jede. Vreli gas, prašina, ostaci zvezda, čak i čitavih sistema, uhvaćeni su u gravitacioni vrtlog koji se proteže kroz nezamislive razmere. Dok materija spiralno pada ka ponoru, ona se sabija i ubrzava do brzina bliskih brzini svetlosti. To stvara trenje koje je nemoguće zamisliti. A onda dolaze magnetna polja. Uvijena, pojačana, zategnuta do pucanja, ona dodatno zagrevaju gas do miliona stepeni. Toplota koja bi isparila metal u deliću sekunde. Svaki atom vrišti, pre nego što bude zauvek progutan. I u centru tog blještavila, u središtu vatrene oluje koja sija jače od 100 galaksija, nalazi se rupa. Ne rupa u prostoru. Rupa u samom tkivu stvarnosti. Crna rupa. Mesto iz kog ni svetlost ne može da pobegne. Jednom kada nešto pređe prag, nema nazad, nema spasa, nema sreće. I ovo nije obična supermasivna crna rupa. Ne, to nije dovoljno jaka reč. Ton 618 je kategorija za sebe. Da bismo shvatili njegovu veličinu, moramo da slomimo sopstveni mozak brojevima. Zamisli masu našeg sunca, a sada pomnoži to sa 66 milijardi. 66 milijardi sunaca sabijenih u jednu jedinu gravitacionu tačku. Sama tkanina prostora i vremena pada pod njegovom težinom. Talasi se šire kroz kosmos, a prostor diše pod pritiskom koji nije napravljen za ljudski um. Ali ovo nije priča o brojevima. Hajde da pričamo o jednoj liniji, o jednoj granici, o horizontu događaja, tački bez povratka. Ako bi zakoračio preko te linije, čak ni svetlost više ne bi mogla da pobegne. Fotoni bi se lomili, nestajali i posljednji tragovi svetlosti bi se ugasili na ivici zaborava. A sad zamisli ovo. Kad bismo umjesto našeg sunca stavili ton 618, ne bi progutao samo Zemlju, ne bi progutao ni Mars, ni Jupiter. Sve bi nestalo bez zvuka. Njegov horizont događaja bio bi toliko ogroman da bi mogao da proguta ceo naš sunčev sistem 40 puta zaredom. Njegov prečnik je oko 390 milijardi kilometara. To nije objekat. To je ponor u samoj realnosti. Senka koja leži preko orbita kao nešto što ne pripada ovom univerzumu. Kad bi pokušao da preletiš s kraja na kraj tog ponora, ne avionom nego brzinom koja zvuči kao naučna fantastika, opet ne bi stigao nigde brzo. Jer ovdje veličina prestaje da bude broj, a postaje osjećaj. Krivina prostora postaje planina. I sve što znaš o daljini počinje da se raspada. Ali prava misterija tek dolazi. Mi ga vidimo kroz vreme. Vidimo ga kakav je bio kada je svemir bio mlad, kada je imao tek nekoliko milijardi godina. I tu nastaje pitanje koje muči naučnike. Kako je nešto toliko monstruozno moglo da naraste tako brzo posle velikog praska? Današnje teorije kažu ne bi trebalo da bude moguće. Postoji kosmička granica brzine kojom crna rupa može da se hrani,
Zove se Eddingtonova granica. To je tačka u kojoj pritisak zračenja iz vrelog akrecionog diska postaje toliko jak da odbija materijal koji pada. Drugim rečima, sama svetlost bi trebalo da uguši rast. Ipak, ton 618 postoji, kao da je prekršio pravila, i zato ostaju scenariji koji zvuče skoro zabranjeno. Prva mogućnost, da je nastao direktnim kolapsom džinovskog iskonskog oblaka gasa. Tako bi se odmah stvorilo masivno seme crne rupe sa ogromnom prednošću u ranoj trci rasta. Druga mogućnost, kosmički kanibalizam. Spajanje miliona manjih crnih rupa u jednom nasilnom, gustim okruženju ranog svemira. Treća, najradikalnija ideja, da su u ekstremnim uslovima crne rupe mogle da rastu iznad Eddingtonove granice, u kratkim, proždrljivim naletima, haotično, nasilno, bez kočnice. Svaki od ovih odgovora gura fiziku do ivice, a istina za sada ostaje skrivena u tami. Ne znamo. Pitanje ostaje, kako je narastao tako brzo? Svaki mogući odgovor ruši stare modele i otvara vrata fizici koju još nismo istražili, jer masa od 66 milijardi sunaca i ton 618 nisu samo objekat. To je ponor u tkivu same realnosti. Spomenik silama koje prevazilaze naše poimanje. On je konačni podsjetnik da univerzum nije napravljen po našoj meri. Niti je čovjek merna jedinica postojanja. Naše nade, naši strahovi, naša celokupna istorija. Sve je to samo lokalni šapat u kosmičkoj oluji. Zakoni svemira su neumoljivi, a njegova prostranstva su ravnodušna, hladna, ogromna i puna čudovišta koja prkose logici i ruše naš san da imamo centralno mesto u kosmosu. Dok mi ovdje živimo svoje male dragocene živote, tamo negde u bezdanima tame, on i dalje raste, i dalje jede. Njegova glad je večna, a apetit nezasićen. Guta zvezde gas i samu svetlost. U tišini milijardama svetlosnih godina daleko, svaki progutani foton je još jedna ugašena priča. I zato kosmos nije prazan, samo ravnodušan. Ako te je ovo uznemirilo ili oduševilo, lajkuj i pretplati se na Vendetta Universe. Sljedeća misterija je još veća.